cyane turasa ku ngingo amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 nyuma yo kumara igihe rwose basa nk'abasubiye inyuma Makobola bagasubira inyuma ibirometero 5 noneho bagatangira gufunga basubiza inyuma gusa ibitero. Aya niyo mabwiriza bari bahawe ati ntimwavanse ahubwo mwebwe musubiza inyuma ibitero. Ubu ngubu amakuru ari kuvuga ko abarwanyi bamazije guhabwa order cyangwa se itegeko ryo gutangira noneho kuavansa bagaba ibitero bikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacancuro. Niko rero byagenze no ku munsi w'ejo nayakugejejeho amakuru akanyereka ko no muri iki gitondo aba barwanyi bakomeje kwatsa umuriro ku ngabo z'abarundi na FARDC na Wazalendo na za FDL n'abacancuro muri kiriya cyerekezo cya Makobola. Hano rero Makobola rero muri iki cyerekezo hano hari mu kibaya cya Tanganyika, ni igice kiri hasi gikora no ku kiyaga cya Tanganyika, ariko hakaba n'ibice by'imisozi. Ibyo bice byose rero imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha kugeza ubu ngubu. Rero iyi mirwano igeze hehe hano muri iki cyerekezo cya za Makobola aho abarwanyi ba M23 bakomeje kwatsa umuriro? Reka manze nkubwire ibyabaye muri iki gitondo cya kare. Muri iki gitondo cya kare rero imirwano yari ikomeye cyane iri kubera mu misozi ya za Makobola aho abarwanyi ba M23 bari bakomeje kugenda basubiza inyuma igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi ziri muri biriya bice na ya mitwe yitwaje intwari irimo FDL na Wazalendo n'abacancuro. Ubwo rero M23 yari komeza kugenda basubiza inyuma mu misozi ya za Makobola, igisirikare cya Kongo cyaje kwigira inama ngo cyo kohereza drone kugira ngo zize zigabe ibitero ku barwanyi ba M23 mu misozi irangamiye Makobola. Bagaba ibitero kuko abasirikare bo ku butaka byasaga nkaho biri kunanirana bahunga biruka. Mu kanya ngiye kukwereka aho bari guhungira. Ati rero dukoreshe drone, byibuze nitugabe ibitero by'amadrone biratuma bano barwanyi ba M23 bahagarika umuvuduko kuko tubona ko baje noneho kuri inshuro. Amakuru aravuga ko drone ebyiri rwose zahise zijya mu kirere cy'imisozi ya za Makobola zigiye kugaba ibitero ku barwanyi ba M23, zihita ziraswa ko kanya n'abarwanyi ba M23 rwose. Hano intare za Sarambwe hano nazo zahazanye igikoresho cyo kurasa amadrone n'amasukoyi, kandi nakubwiye ko no ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 muri ibi bice biriwe barasa amadrone y'ubwiyahuzi y'igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko muri iki gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 30 hano rwose mu misozi irangamiye Makobola izi drone ebyiri z'igisirikare cya Kongo ngo zari zije gutanga umusada zihise zihanurwa. Ibi ngibi rero bikatwase ukihagaze hara muri Makobola. Amakuru ari kumbwira ko FARDC Wazalendo rwose bamajije guhunga, kandi uduce natukubwiye niko ino operation yateguwe neza rwose hano muri Makobola. Ubu rero imirwano ikomereje mu misozi ya Makobola, ariko FARDC nakubwiye ko iri guhunga isubira inyuma, n'abarundi bahunga basubira inyuma. Abarundi bahunga basubira inyuma, ndetse muri centre ya Makobola basubiye inyuma ibirometero birenga 8. Bamwe bari kujya za Swima, abandi za Baraka, abandi bo bakajya kure cyane mu birometero noneho birenze iby'8 berekeza za Baraka. Uburo twavuga ko runo rugamba ro muri mu kibaya cya Tanganyika muri bice bya za Makobola no mu misozi ya za Makobola. Hano uru rugamba rwose rwatangiye kubihira cyane, cyangwa se FARDC, Abarundi, Wazalendo, FDL bari kugenda basubizwa inyuma. Tugarutse gato rero kubivugwa na FARDC nk'uko byatangajwe n'umugabo witwa Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigan, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Operation Sokola ya kabiri ikorera muri Kivu y'Amajyepfo, wagize gutya rwose akihanukira agatangaza ngo FARDC yamaje kwisubiza uduce ngo turimo Luanga, turimo na Kigongo, ngo kandi ikomeza gusatira umujyi wa Uvira ntibikunda. Urumva Kigongo bahakuwe, Katongo bahakuwe, gusubizwa inyuma kugera no muri centre ya Makobola bahakuwe, mu misozi irangamiye Makobola bahakuwe, bari guhunga berekeza za Swima, Baraka n'abandi bajya za Kalemi. Ubwo FARDC bayafashe gute Luanga na Kigongo? Rwose aya makuru yo ntago ari kateye kuko nabajije imboni zanjye zimbwira ko atari ko bimeze, ahubwo M23 ikomeje gufata tuno duce ndetse ikomeje kwavansa rwose ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nuko runo rugamba ruteye rwose hano muri Makobola no mu misozi irangamiye za Makobola, urugamba rukomeza kujya imbere. Muri Amerika gusira mu byiciro ibyago by'amakimbirane hashingiwe ku mahirwe yabyo no ku ngaruka zabyo ku nyungu za Amerika. Niko rero bihagaze, niko aya makuru akomeza kugenda abyerekana. Reka none dukomeza n'andi makuru agiye atandukanye. Mu kanya ndaje nkwereka aba generali bandi rwose bafashwe. Bamwe mu bagenerali bakoranye cyane na Kabila n'abanyapolitike baraye bafashwe, ndaje nyakugezeho. Ahubwo reka tubanze tugaruke ku byatangajwe na General Sultani Makenga.
umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi General Sultan Makenga yamenyesheje abanyamuryango baryo ko intambara yo kubohora igihugu ari bwo yatangiye cyangwa se ari bwo gitangira. General Makenga yatangiye ubu butumwa mu nama isoza umwaka yahurije abanyamuryango ba Alliance Fleuve Congo M23 n'abayobozi bakuru b'iri huriro mu mujyi wa Goma kuwa 29 Ukuboza 2025. Uyu murwanyi yagize ati intambara iracyakomeje, ndasaba abantu mwumva ko mwarangije intambara ko mutarayirangiza. Intambara nibwo yatangira, ahubwo ubungubu nibwo gitangira. Umuntu wese ahari yumve ko ari mu ntambara, waba uri mu biro waba uri hehe, wumve ko ibiro byawe ari indaki urimo, kandi kugira ngo tubone abaturage bisaba kwitanga, ubwitange buza mbere ya byose. General Makenga yamenyesheje abanyamuryango ba Alliance Fleuve Congo M23 ko kugira ngo iri huriro ribohore igihugu cya Kongo bisaba ko haboneka bakomera ku ntego yabo, bakareba imbere aho kujarajara, kandi bagasobanurira abanyekongo impamvu y'urugamba. Hano rero yabivuze muri byinshi cyane, ni byinshi cyane yavuze, ariko ibi byavuzwe na General Makenga intambara nibwo igitangira. Kubera iki rero andi makuru mfite na yahe? Niba mubyibuka neza, ni General Makenga wavuze ko ntago intambara izagarukira gusa muri Goma, muri Bukavu cyangwa muri Uvira. Yavuze ko Uvira nayo bazayifata. Uvira rero bamajije kuyifata, ariko General Makenga yongeyeho na Kalemi mu ntara ya Tanganyika, kandi amakuru ari kwerekana ko urugamba ariho ruri kwerekeza, ushingiye ku makuru naguhaye y'imirwa no iri kubera mu kibaya cya Tanganyika no mu misozi irangamiye kino kibaya cya Tanganyika no muri kira cyerekezo cya za Makobola. Hano rero M23 kerekana ko ishobora kuzagera na za Kalemi, ubwo muri Tanganyika bisobanura ko urugamba rugikomeje kandi rugikomeye. Intambara ikazerekeza mu ntara ya Maniema, hano ni ifite umujyi wa Kindu, ikazagera Kisangani mu ntara ya Chopo. Ibi General Makenga yarabyerekanye mu gihe cyatambutse, ubwo nabwo yari kuganira n'abakadere rwose bari gupasinga, abakadere politike bayo 23 bari gupasinga bamwe bo hasi. Ubwo rero murumva ko General Makenga kuvuga ko intambara iri bwigitangiye nuko uduce M23 yafashe muri Kivu y'Amajyepfo, harimo umujyi wa Uvira, muri Plaine de Ruzizi, mu Plateau, umujyi wa Bukavu, harimo ibice byo muri Fizi nka za Minembwe, ndetse n'ibindi byo muri Sud Kivu nka za Kalehe, za Kabare, muri Kivu y'Amajyaruguru, Goma, Masisi, Rucuru, za Nyiragongo, muri Rubero na za Walikale. Hano kuri General Makenga abona ko nibyo bice bindi ni byinshi cyane kandi nibigari. Kubwizo mpamvu rero urugamba ruracyakomeje, kuri we rero nibwo rugitangira. Aya makuru reka tubahaye ikaze mu kigo Infinity Tech Solution. Ndi twagize Albert. Mu kigo cya Infinity Tech Solution tubafitiye systeme nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wa none product ngiye kubabwira ni product nziza cyane tubafitiye, imaze guhindura ubuzima bwa business nyinshi cyane hanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakora business zigendanye n'amabare, restaurant, ama coffee shop, ama hoteli, inganda, abo ngabo bose twabazaniye solution. Iyi system igendera n'ubundi ku bintu bigendanye na internal security control, ubwo igendera kuri role and permission nk'umuboss cyangwa se ndi manager, aho mpita mbona imibare ku munsi y'amafaranga, nkabona uko bimeze, nkabona amatoto orders, nkabona expense, nkabona profit yanjye ntiriwe ntambakambira mu bintu byo gushaka ibintu bigendanye n'ibitabo. Niba uri nk'umuseriveri ugomba kuza ahangaha ukabona menu yawe, ukaba wakora, ukaba watanga amaoda, ukaba wareba ibintu byose wakoze, byarangiye bitararangira. Niba dushaka nka raporo yo guhera ku itariki nini kugera kuri iyi nini, za expense report turazibona, profit and loss account turazibona, za income statement. Niba uzi yuko umunsi ku munsi wirwa udiringana n'ibintu bigendanye na inventory management, biri gutaka ibihombo, biri gutaka abantu baguhombya, iki ni igisubizo rero twazanye kuri market. Mu Rwanda dufite abakiriya batari bakeya nkuko niremaze kubivuga, bari gukoresha iyi system. Bamaze kujya mu masezerano arusha bahita babona ubuyobozi batarwanya, bafata cya gisirikare cyabo barakizana kiyobora Burundi. Bivuze ngo hari amasezerano bafitanye na FDLR. Niyo mpamvu kurobanura FDLR no kurobanura FDD no kurobanura FRDC y'ubu ngubu ya Kisekedi ni nko gufata ikisese, ni nko gufata isote y'ubunyobwa ukayivanga n'inyama. Ntabwo wabirobanura ibyo bintu. Byose rero ni bamwe. Kereka niba hari ikindi ufite wakongera? Nta kindi nakongeraho. Urakoze cyane Bwana Manuel. Urakoze cyane.
Reka dushimire cyane bwana Emmanuel rwose abatugejejeho amakuru yo kwizerwa kandi twakoreye ubucukumbuzi, ariko noneho reka ndangirize kuri aya makuru kubambajije ibibazo ingabo za M20 cyangwa se ingabo za FARDC Wazalendo na FDLR baba bishubije gatoyi. Ibyo ntago byabayeho, bagabye ibitero rwose muri iyi weekend bagerageza kureba ko bafata gatoyi n'utundi duce tugiye dutandukanye, ariko M23 yarabatangatanze imera nk'ishaka kubagota bavamo bariruka. Twavuga ko rero iyi chef Guriye ya Katoyi kigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Icyo ni igisubizo mpaye umukunzi w'inkuru Mpamo TV wakimbajije, ariko sinawe wenyine. Ariko tugaruke kuri kese ya Rubaya. Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo Wazalendo na za FDLR usibye kuba bashatse kwisubiza utundi duce turimo na za Katoyi namaje kukubwira situation yaho, ariko bari bafite na gahunda yo kwisubiza agace ka Rubaya gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ya Coltan akenewe cyane rwose mu ikoranabuhanga cyangwa se mu bikoresho by'ikoranabuhanga birimo amatelefone, za mashini n'ibindi bigiye bitandukanye. Aya mabuye ari strategique cyane kuko agezweho. FARDC Wazalendo na FDLR rero bagerageje kugira ngo barebe ko bahisubiza, ahubwo byaje kubagendekera gute. Reka nze nkubwire uko byagenze. Abarwanyi ba M23 kuri uyu wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa 12 2025 basubije inyuma ibitero cyangwa se igitero cyari gikomeye cy'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR na Wazalendo bashakaga kwigarurira cyangwa se kongera kwigarurira agace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Amasoko yacu rero ari muri biriya bice aravuga ko kuri uyu wa kabiri, ubwo ngiye kukwereka uko byagenze uduce byabereyemo imirwano yabereyemo, nuko M23 yaje kubasubiza inyuma. Amasoko yacu rero aravuga ko kuri uyu wa kabiri impande zombi zaramutse zirwanira mu gace kazwi nka Gatundu, mu gace ka Gatunda. Yes, na gace ka Gatunda munsi ya kandi gace kazwi nka Bukumbiriri, ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi na Gatongi. Reka wenda misubiremo gatoyi. Imirwano yaramutse M23 ihanganye na Wazalendo FARDC na za FDLR mu gace ka Gatugunda. Agace ka Gatugunda aya mazina muri Kongo rero hari ducanga. Agace ka Gatugunda munsi ya Bukumbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi na Gatongi. Indi mirwano kandi ngo yaramutse ibera hagati y'uduce twa Gatovu na Muhayirwa. Ejo kuwa mbere bwo imirwano yiriwe ibera mu duce tugize secteur ya Gatoyi, ari byo FARDC iri kwigamba ko yahisubije, ariko byahe byo kajya. Amakuru avuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zubuye ibitero muri kikare ya gace mu rwego rwo kwisubiza agace ka Rubaya gasanzwe gakungahaye ku mabuye y'agaciro mu bwoko bwa Coltan. Ibi byo nabikugejejeho. Bivugwa ko abasirikare bakuru barimo generali witwa Kigingi, uyu ni umuzalendo wo muri Nyatura. Generali Kigingi wo muri Nyatura unakorana cyane na za FDLR, ari kumwe na Generali Mangara, uyu nawe ni umuzalendo, ari kumwe na Koloneli BNB wa FDLR CNRD cyangwa se wa FDLR. Hakabamo na Generali Mutayomba, uyu nawe ni umunyatura ukorana na FDLR. Hakiyongeraho Generali Macano na Generali Mangarizi bahawe amafaranga na leta ya Kinshasa kugira ngo babashe kwigarurira kano gace ka Rubaya, ariko ntago byaje kubakundira. M23 amakuru aravuga ko yabasubije inyuma kugeza iyo baturuse. Ubwo twavuga ko Rubaya kugeza ubu M23 kigenzura nyuma yo kuburiza mu uyu mugambi ndetse na Gatoyi